Sunday. Lord, you are always with us and never leave us. You love us so much that you give away your only Son for us. You love us so much that you even die yourself for us. You created us in your image. You loved us with all your heart. You asked that you forgive us for all of our sins, that you may wash us in your blood, so that we may turn clean again and become good. Amen. Amen. Good morning, church. Happy Sabbath. God is good all the time. My name is Muhammad Ladamo. I will be your preacher for today. Simon The Lord is going to be with me, and I ask that He may put the Holy Spirit in all of you. እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው መንፈስ ቅዱስን በሁላችሁ እንደሚያደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። Today my topic is about what is life without God. ዛሬ ርዕስ የምለው ህይወት ካለ እግዚአብሔር ምንድን ናት? I want us all to turn our books to John chapter 15 verse 5 to 8. ሁላችሁ መጽሐፍ ቅዱሳችሁ በዮሐንስ ወንጌል 15 ምዕራፍ 15 ከ5 ያለውን ትከፍታላችሁ። Verse 5 tells us, አምስት እንደዚህ ይላል፣ I am the vine and you are the branches. Those who remain in me and I in them will bear much fruit, for you can do nothing without me. እናንተ እኔ የወይን ግንድ ነኝ፣ እናንተ ቅርንጫፎች ናችሁ፣ ያለ እኔ ምንም ልታደርጉ አትችሉም። So as you can see, that verse tells us that the Lord is the root that keeps us with Him. በዚህ ጥቅስ መሰረት በሚናይበት ጊዜ እግዚአብሔር ቅርንጫፍ ሆኖ እኛን የሚጠብቀን ነው። And if we are with Him and He is with us, እርሱ ከኛ ጋርና እኛም ከእርሱ ጋር እንደሆንን የሚያሳይ we will bear much fruit. እንደዛ ስንሆን ብዙ ፍሬ እናፈራለን። But without Him, we won't be able to bear any. ያለ እርሱ አንዳች ልናደርግ አንችልም። Verse 6 says, 6 ቁጥር እንደዚህ ይላል፣ Whoever does not remain in me is thrown out like a branch and dries up. Such branches are gathered up and thrown into the fire, where they are burned. በእኔ የማይኖር እርሱ ምን ይሆናል? ይቆረጣል፣ ይጣላል፣ ለእሳት ይሰጣል ይላል። በእኔ የማይኖር So that verse tells us, if you do not want to be with God, then you will be cast away and thrown into the fire. ያለ እግዚአብሔር ከክርስቶስ ከእግዚአብሔር ከተለያችሁ ወደ እሳት ተቆርጣችሁ ትጣላላችሁ ይላል ጥቅሱ። If you do not want to be a part of God's disciple and be good, then you can be evil and go to hell. የእግዚአብሔር ቤተሰብ አባል ወይም በሱ ህይወት ዙሪያ ከሌላችሁ እግዚአብሔር ተጥላችሁ ትወጣላችሁ፣ ወደ እሳት ትጣላላችሁ። Because only those who listen to God and are righteous and worship Him will bear much fruit. እግዚአብሔርን የሚከተሉ እርሱን የሚሰሙ ብዙ ፍሬን ያፈራሉ። Verse 7 tells us, 7 ቁጥር እንደሚለው If you remain in me and my words remain in you, then you will ask for anything you wish, and you shall have it. በእኔ ብትኖሩ ቃሎቼም በእናንተ ቢኖሩ የምትወዱትን ሁሉ ታደርጋላችሁ ይላል። As you can see, verse 7 means that if we listen to God and His words stay in us, then we can wish for anything in the world that we want, and He will give it to us. በዚህ ዓለም ላይ እንደ 7 ቁጥር እንደምናገረን ከእግዚአብሔር ጋር የምንኖር ከሆነ በዓለም ላይ የምንፈልገውን ማናችንም ነገር እናገኛለን ማለት ነው። But that is only if you want to bear fruit for Him. ያም የሚሆነው ከእርሱ ጋር አብራችሁ ፍሬ ስታፈሩ ብቻ ነው። Verse 8 says, 8 ቁጥር እንደሚለን My Father's glory is shown by your bearing much fruit, and in this way you become my disciples. ብዙ ፍሬ ቢታፈሩ ደቀ መዛሙርቴ ቢሆኑ በዚህ አባቴ ይከብራል ይላል። So verse 8 tells us that the Lord's glory is shown to us by us bearing much fruit.
በዚህ ብዙ ፍሬ በምናፈራበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል በእኛ ይገለጣል። And once we have faith, then we are called the Lord's disciples. አንዳንድ መልካም ፍሬ ስናፈራ የክርስቶስ ደቀ መዝሙር እንሆናለን ማለት ነው። Then I want us to turn our books to 1 Peter 3 verse 10. ሁለተኛ ጴጥሮስ 10:12 ፈርስት ፔትር ሁለተኛ ጴጥሮስ ፈርስት ፔትር ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ 3:10 ላይ 10 እና 12 እናያለን። Verse 10 tells us, as the scripture says, whoever wants to enjoy life and wishes to see the good times must keep from speaking evil and telling lies. ሕይወትን ሊወድ መልካም ቀኖችን ሊያይ የሚፈልግ ሰው መልካሙን ምላሱን ከፉ ከንፈሮችንም ተንኮልን ከመናገር ይቆጠብ ይከልከል ይላል። Verse 10 says, if we want to see good times in life and enjoy life, we must keep from telling lies and do evil. እንደ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 እንደሚለው ከሆነ መልካም ቀኖችን ለማየት የምንፈልግ ከሆነ ምላሶቻችንን ተንኮልን ከመናገር እንዲቆጠብ ያስፈልጋል። መልካም ዘመንን ለማየት ከፈለግን So if you do evil and tell lies, you might as well never see those good times. በአፋችሁ ውሸት ከተገኘ ነውር የምትናገሩ ከሆነ መልካም ቀኖቹን ሊታዩ አትችሉም። And you will suffer in life and never enjoy it. በሕይወታችሁ ሁልጊዜ ችግረኞች ችጋራሞች ትሆናላችሁ እንጂ ሕይወትን ልትከና መልካም ነገርን ማግኘት አትችሉም በሕይወታችሁ። Verse 11. 11ኛ ቁጥር እንደምናገረን They must turn away from evil and do good. They must strive for peace with all their heart. ከክፉ ፈቀቅ ይበል መልካምን ያድርግ ሰላምን ይሻ ይከተልም። የጌታ ዓይኖች ወደ ጻድቃን ናቸውና ጆሮቹም ለጸሎታቸው ተከፍተዋል። የጌታ ፊት ግን ክፉ በሚያደርጉ ላይ ነው ይላል። So as it says, God wants us not to do evil, but to strive for peace in our hearts. ሁልጊዜ መልካምን እንድናደርግ እንጂ በልባችን ክፉ ነገር እንድናደርግ እግዚአብሔር አይፈልግም። So that brings me back to my topic. ወደ ርዕሴ ልመልሳችሁና What is life without God? ምንድናት ሕይወት ያለ እግዚአብሔር? Verse 11 tells us that He wants us to be with peace. በሰላም 11ኛ ቁጥር እንደምነግረን በሰላም እንኖር ይፈልጋል እግዚአብሔር። If God wasn't here, life would be full of violence. ሕይወት እግዚአብሔር ከሌለ ሕይወት ምንድነው? ሁልጊዜ በጭካኔ ወይም በሕገወጥነት የተሞላች ናት። Families dying, everybody fighting, loved ones lost. ቤተሰቦች ይጣላሉ፣ ይጋጫሉ፣ የተወደዱት ይሞታሉ። ቤተሰብ ላይ ጭቅጭቅ ነው የሚሆነው እግዚአብሔር ከሌለ። Then what would be the point of life without God? ያለ እግዚአብሔር የሕይወት ትርጉሙ ምንድነው? Verse 12 tells us, 12 ቁጥር እንደምናገረን for the Lord watches over the righteous and listens to their prayers. እግዚአብሔር ጻድቃንንና ጸሎታቸውን ይሰማል ይላል። But He opposes those who do evil. መጥፎ በሚያደርጉት ላይ ግን So this means that the Lord doesn't like those who do evil. ክፋትን የሚሰሩትን እግዚአብሔር አይወድም። But He will listen to those who are righteous and will do as their prayers say. እንደሚፈልጉት የልባቸውን የመሻት ሊሰጥ እግዚአብሔር ጻድቃንና ጸሎታቸውን ይሰማል። ጆሮም ወደ ጸሎታቸው ነው ይላል። For they love Him and He loves them. እነርሱም እግዚአብሔርን ይወዳሉ፣ እግዚአብሔርም እነርሱን ይወዳል። ጻድቃን Then we will turn our books to Proverbs 3, verse 5 to 7. ወደ ምሳሌ 3 ከ5 እስከ 7 መጽሐፍ ቅዱሳችን እንፈት። መጽሐፈ ምሳሌ 3 3 ከ5 እስከ 7 መዝሙረ ምሳሌ 3 ከ5 እስከ 7 Verse 5 says, trust in the Lord with all your heart, never rely on what you can hear.
በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን በራስህ ማስተዋል አትደገፍ ይላል። So it says the Lord, that you must trust the Lord instead of trusting yourself. በራስህ ከሚተማመን በእግዚአብሔር ተማመን ይላል እግዚአብሔር ቃል። And do not rely on what you think you know. በሚትሰሩት ወይም በሚታስቡት ነገር ምንም አትደገፉ ይላል። You don't know everything. ማን ሁሉንም ነገር የሚታወቁት ማስተዋል የላችሁም ለሰው ልጆች። You are being a fool just saying that you know everything. ሞኞች ስለሆናችሁ ሁሉም ነገር እናውቃለን ትላላችሁ። But only God knows everything. ሁሉም ነገር የሚያውቅ እግዚአብሔር ብቻ ነው። Verse 6 says, 6 ቁጥር እንደዚህ